И девушка еще выписывала голову. 10. Угу. Ну, может, когда было у них. Со скидочкой вышла 3285. Хорошо. Да, все правильно. Все правильно, я уже посмотрела. Забирают? Пока только начальники службы. Ой, это прицепилось. Сейчас, секунду, я разменяю. Хорошо, хорошо. Ну, о чем поедешь? Да, да, да. Спасибо. Ну, знаю, посмотрим. Да. Что вы сюда ярко? Да, да, да. Можно градус? Ну вот, на витрине. Сәлеметсіздерме? Сізде кремний бар ма? Сәлеметсіздер. Бірінші кассаға барыңыз. А сіз айта алмайсыз ба, бар ма жоқ па? Мінеке, мына біреу Gloria Farm. Бірінші кассаға барыңыз дейді, өйткені бірінші кассада қазақ тілді адам болу керек. Содан кейін ғана бірінші кассаға барыңыз деп тұр. Бірінші кассада ешкім жоқ. Человек, что сразу надо закладывать? Айналайын, мен сізден ештеңе сұрап тұрған жоқпын. Өте керемет. Администрация бар ма? Администрация қайда? Там говорит. Мен қазақпын. Gloria Farm администрация қайда отырады сіздерде? Адам дұрысты көрсетсеңіз осы мемлекеттің Человек пошел, может, бессовестные какие-то женщины мы. Мінеке қазақша сөйлегенге, мінеке мыналар шовинистар, мінеке бессовестный деп айтыпты. Конечно, бессовестный человек, может быть, в туалет пошел. Жақсы. Так. Аня, есть каша только. Администратор кім? Какой? Сіздердің администраторларыңыз. Осы дәріхананың Gloria Farm. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Кім администратор мұнда? Я замдиректора. Директорның орынбасарысыз, иә? Директор у нас там в той стороне находится, но он был на совещании. Аха, мен қазақпын, айналайын. Мен мемлекеттік тілде сізбен сөйлеп тұрмын. Пишите, пожалуйста. Немене? Запись идет. Ну, Міндетті я не түрде. разрешала делать съемку. Айналайын, тұтынушылар заңы. Вы не журналист, и сейчас не мероприятие, которое можно снимать. Так, последний раз на вашем языке буду говорить. Есть закон о первый последний раз на вашем языке буду говорить. Почему? Уберите телефон. Вы сейчас полицию позвоню. Позвоните. Давайте, Давайте закон о языках откроем. Давай, читаем. Закон о потребителях. Закон о потребителях почитать. Давайте о языках. Вы же акцент делаете Закон на о потребителях. Вы же, Закон о потребителях. вы же делаете акцент на общении с вами на Так, казахском языке. мінеке Gloria Farm. Баяғы кезде мені соққыда шыққан. Gloria Farm 106. Қызым, мінеке мен Сатпаев 11 де полицияны келіңіздерші шақырып жатырмын. Өйткені Gloria Farm маған қазақ тілінде қызмет тұтынуға құқымды бұзып жатыр. Менің қолымнан ұстап, сіз кетіңіз деп мені маған қоқан-лоққы көрсетіп жатыр. Сіздер мұнда келсеңіздер. Пойдемте. Мен қазақпын, айналайын. Полиция келсін, қазір мен полицияны шақырып жатырмын. Так, давайте вызывать Полицияны шақырып жатырмын. Зачем полиция?
всех Кызым, адам дұрысты. Адам дұрысты, мына біреу адамды шақырыңызшы. Разберемся, пойдемте. Хорошо. Чего? Человек в туалет пошел, может быть. Ага. Айтур, мемлекеттік тілде мүлдем игнор, Глория Фарм, заңдарды да естігісі келмейді. Ну, пожалуйста. Ана, не істеп отырмын, жоқ, олар мені тыңдасын. Я не давала Тыңдасын. разрешения сделать мою съемку. Пожалуйста. Понимаете? Вы мне, Вы айналайын, можете снимать аптеку, вы айналайын. можете снимать витрины, дорогая. Дорогая, я вам скажу, есть закон, уважаемая, Да, дорогая, да. есть закон, Поэтому пойдемте снимем закон витрины. о потребителях, Пойдемте снимем, согласно пойдемте, которому я пойдемте. 24 Вы в этом статья, кабинете здесь 12 что мы пункт. делаем? Туалет не Вы ходите? имеете а? право, Вам не стыдно вот это, а? я имею право Вы не снимать, имеете а вы не права имеете снимать права меня. блоккоя. Вы не имеете Имею право, права. это общественное Я не место, давала вы не дома. разрешения. Я не Вы не дома общественный находитесь. человек. Вы не дома Я находитесь. не общественный Это человек. общественное место. Это не общественное мероприятие. Уберите Так, камеру. Кызым, Вы не имеете келіңіздерші, права отец. делать съемку. Я имею право, согласно закону о потребителях, 24 статья, 12 пункт. Айналайын, я вам еще раз говорю. Милый человек, А не вы слушайте обязаны, её. а Не вы слушайте, обязаны. это как это... Закон о потребителях. Закон о потребителях. Откройте закон о потребителях. Закон о потребителях. В Ну-ка. государственных организациях и органах наравне с казахским официально употребляется русский язык. Статья 5. Закон Казахстана. Закон Казахстана какой? О языках? Так вот, наравне, наряду. Оқтыңыз ба? Я сюда шагом шагнула. Я вам еще раз повторяю. Вызывайте Я всех. здесь, вот мінекей вызывайте охрану деп. Полиция тез келсінші мінекей, қараңызшы. Даже маған айтуға да не бермейді. Мұрсат бермей жатыр. Писать заявление на вас. Қызым, тез келіңіздерші мұнда. Тез жіберіңіздерші. Это стояло так, ну, меня, чисто нет. Вот. Пока она подходила, да-да, пока она вызвала, это самое, подходила. Так, мінекей мына Глория Фарм. Бірнеше жылды. Айналайын, мен полицияны шақырдым. Мен тосам. Сейчас полиция приедет. Айналайын, осы немене мені. Вы зашли к Кому? нам, пройдите в кабинет. Қазақша айтыңыз. Қазақша айтыңыз. Қазақты ешкім алып тастаған жоқ. Мінекей масқара Глория Фарм. Кеше сотқа береміз деген. Енді менің кіріп шығу құқығымда бұғат салып жатыр. Я вам последний раз и еще раз повторяю, на вашем языке говорю. Я переступила порог этого заведения. Я потребитель. Согласно закону о потребителях 2010 года, это вас касается именно этот закон, 24 статья, 12 пункт, вы не имеете права запрещать мне видеосъемку. Раз. 24, 25, 26 статьи вы обязаны сначала обслужить на государственном языке. Вот солай. А вы все трое, Айнлайн, ну двое, по крайней мере, вы не можете не слышать государственного языка. Еще пытаетесь охрану за то, что я требую обслуживания на государственном языке. Ваша кассир, или как называется, она кассаға барыңыз. На каком основании? Я одну вещь спросила. Бір затты спросила я. Она говорит, пройдите. Почему пройдите? Потому что она, наверное, не знает язык государства, в котором проживает. И то, что она обязана обслуживать, она это игнорирует. Она плевала на язык государства, она плевала быть то же самое. Плевали на закон, плевали на Конституцию. Русский язык нигде вы не найдете, что он один-единственный где-то в Республике Казахстан, в каком-то субъекте, он имеет хождение, имеет действие. Нету такого законного акта, нету такой статьи, нету такого пункта. Вы это не найдете ни в законе о языках, ни в Конституции, ни в законе о потребителях, ни в административном кодексе, ни в гражданском кодексе. В законе о языках Я вам еще раз говорю, там написано казахский язык, наряду, наравне с казахским языком. Казахским. Это вам грамотный любой юрист объяснит. В прошлом году, когда я писала Касым-Жомарт Токаевка, Бертановка всем писала, ваш юрист Белов или кто там такой Сергей был, я не помню уже, он мне извинения потом просил. А сначала говорил, мы в суде встретимся. Я говорю, пожалуйста. Вот так вот, Глория Фарм. Қазақша. Қандай масқара.
Мінекей кім администратор мұнда? Администратор кім мұнда? Қандай масқара, қандай масқара. Қандай масқара. Мінекей Глория фармда осындай масқаралар болып жатыр бізде. Присядьте вот сюда. Қазақша айтыңыз. Да, присядьте, пожалуйста. Қазақша айтыңыз. А, вот отырыңыз, Сейчас жақсы. приедет охрана, и мы этот вопрос сразу решим. Полиция қазір келеді, айналайын. Сіздің охранаңыз ешкім керек жоқ. Потому что в аптеке надо себя вести очень хорошо. А мен өте жақсы. Я вам еще раз говорю, согласно закону о потребителях, я ваш потребитель, вы обязаны, 24, 25, 26 статьи, вы обязаны обслужить на государственном языке. Міндетті А ты түрде. в туалет ходишь, а? Айналайын, міндетті түрде. Там девушка ответила вам на... 24 статья, 12 пункт, имею право на съемку снимать. Она даже Прочитайте. не успела сказать, Вы, что ей надо, или это что? Глория Фармның, директорның орынбасары. Имею право 100%. Вам еще раз, она еще и безграмотная. Пойдемте, смотрим. Глория Фармның, директорның орынбасары сауатсыз. Я не давала Ол санды- разрешения на свою съемку. Айналайын, я просить разрешения не Давала буду. разрешение. Я вам еще раз говорю. Меня Я вам еще раз говорю. Прочитайте, Меня прочитайте. Есть у вас интернет? Сейчас прочитайте закон о потребителях, 24 статья, 12 пункт. Вы не имеете права запрещать мне видеосъемку. Все. Видеосъемку, Смотри-ка. помещение Вы? аптеки. Айналайын, До конца прочитали. да, там написано помещение аптеки. Аптеки. Вы о чем Там, говорите? где вам оказывают Вы заместитель услуги, директора. людей вы не Подождите, имеете права снимать. я вам еще раз говорю. Не имеете Я вам еще раз говорю, вы заместитель директора, вы такая безграмотная, вы считаете, что законы, А вот теперь что законы, Вы не имеете вы права так, снимать. до такой степени безграмотная, Я не давала вы заместитель директора, Я не и вы давала права говорите оскорблять. о том, что Меня законы пишутся для аптек. Я вам говорю, статьи законов, вы говорите, до конца не прочитали, потому что Извините, пожалуйста. там про аптеки не написано, но это В смешно. аптеке. Выйдите и там. Тут людей отпускают, а вы кричите. Казахша, Выйдите, пожалуйста. казахша, казахша, Молодец. казахша, Молодец, что так. казахша, казахша. При чем тут Казахстан и русская? Разницы нету. Қазақша сөйлесін, қазақша сөйлесін, қазақша сөйлесін, При чем тут? қазақша сөйлесін. Қазақ тілін ешкім алып тастаған жоқ. И вы больная, скорее всего. Ну, больная, потому что говорю на казахском языке. Все русские больные. Все русские больные, потому что в России говорят на русском языке. Французы больные, потому что во Франции говорят на французском языке. Вы себя неправильно. Айналайн, 100% веду правильно, согласно законам о языках. Согласно закону о потребителях. Здравствуйте. Здравствуйте, Ресей Федерациясында. Здравствуйте, Ресей Федерациясында. А вот сейчас я вот Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Не болып қалды сізде? Не болып қалды, мен полицияны шақырдым. Ага, не үшін? Қандай себеп? Не үшін? Мен қазір келдім, кассаның әйнегіне. Сұрадым кремнийді. Ага, жақсы. Сұрадым. Маған айтады, ана кассаға кетіңіз. Мен басқа кассаға барыңыз. Неге басқа кассаға барыңыз? Сіз мені тыңдайсыз ба мынау? Бұл қасада... Қарай тұрыңызшы, мына қатынды кетіңізші мен сізге. Послушай, вот пожилого человека. Да, слушай. Ну жарайды, енді мен сізге ештеңе айтпай ақ қояйын, жарай ма? Жоқ, қазір түсіндіріңіз, мен сізге... Жоқ, мынау да енді ешқандай оның қатысы жоқ. Мынаның ешқандай абсолютно қатысы жоқ. Потому что... Так, сіз не мені тыңдайсыз, не мен сізге ештеңе айтпаймын. Сөз сізді тыңдап тұрмын. Ага. Айтурдың сөзінің қысқасы, ол, мен солай айттым, сол фразадан басқа ештеңе білмейді. Мен солай айттым. Өйткені мен бірақ дәрі сұрадым. Мен айттым, кремний бар ма? Ол айтады, пройдите в ту кассу. Маған айтушы еді, бар, жоқ деп. Олар бәрі біледі ғой. Иә, маған айтты солай. Сосын мен ойладым, неге жарайды, менің сол ойымды, қалай, сол ойыма мен сенімді болдым, не үшін? Өйткені ол қойып қойды мынандай табличканы үзіліс деп. Үзіліс. Иә. То есть кет қалды. Раз үзіліс. Тамақтануға мүмкін, е? Иә, егер үзіліс демесе, мен тұрдым ғой, менен кейін ешкім тұрған жоқ. Мен мысал үшін, мен онда тоса тұрушы едім, мысал үшін, иә. Ана бір кассаға қарасам, ана кассада екі адам тұрды, ешкім жоқ болды. Сол моментте ешкім жоқ болды.
сосын мен алдымдағы администрацияға келдім. Өйткені кеше мен көрдім ютубта, мында мемлекеттік тілде қызмет көрсеткені үшін сотқа береміз деген. А былтыр мінекей мынандай жағдай болды. Қасым-Жомарт Тоқаев таққа отырғанда мен жамбасын сынып, машина қағып кеткен. Мен 2 ай жаттым. Сол 2 ай жатты мен Біртановқа хат жаздым. Қасым-Жомарт Тоқаевқа хат жаздым. Аналардың заңгері маған айтады: сіз неге европейской внешности русским говорите на казахском языке? Мен Қазақстан Республикасы тұра тұрыңыз. Енді мен сізге айтайын, менің құқым жоқ. Біріншіден, мен сізге айтайын, сіздер сол заңды білесіз бе, жоқ па? Бар тұтынушылар заңы 2000 за больной қазір полицияның алдында арыз жазам. Айта беріңіз. Айтурсын сөзінің қысқасы бар. 2010 жылғы тұтынушылар заңы, сіз Google-дан теріп оқыңызға болады. Тұтынушылар заңы, тұтынушылар заңы. Мен мында келдім ба, мен мында звондадым ба, мен тұтынушымын 100%. Тұтынушылар заңы бойынша 24-ші бап 12-ші пункт мен видеосъемка жасай аламын. Так, екінші мен сізге айтайын. Со тұтынушылар заңы 24-ші, 25-ші, 26-ші баптар мына біреу неде? Мен тұтынушымын ғой. Олар міндетті, олар барлықтары бізде заң этносына қарамайды. Барлықтары міндетті маған қазақ тілінде қызмет көрсетуге. Сіздікі дұрыс емес, балам. Менікі 100% дұрыс. Енді мыналар барлықтары мені анда қамап, мында келіңіз полиция жоқ, мына кісі айтады, ну сондай, мен күлкі, мен шақырдым, қазір келеді. Маған күлкілі айтады: вы закон до конца не прочитали, там про аптеки не написано, дейді. Ну заң бізде аптекалар жөнінде жазама. Аптекалардың заңдары бар шығар. Ну просто тұтынушым, балам, неке сондай жағдай. Все, болды, бітті шаруашылық. Бірақ енді қазір Ну сондай масқара. Қазақша сөйлеңіздер, жастар, қазақша сөйлеңіздер. Вот сіздер қазақша сөйлемеген үшін осылай қазақ тіліне, осылай қалай түкірушілік болып жатыр. Қазақ тілінде қызмет көрсетеді. Енді сендер Өзбекстанға барыңдар, Германияға барыңдар, Францияға барыңдар. Қай мемлекетте түкіреді өз мемлекетінің тілінде? Ол мемлекет құрушылық. Біз унитарлық мемлекетпіз. Біз федерацияда емеспіз. Немене? Мыналар түкіріп, кеше айтады, біз сотқа береміз депті бір кісіні. Енді мінеке мыналар Глория Фарм, осы Глория Фарм. Мен оларды, мен қазір енді дұрыстап тұрып көтерем. Олардың ассоциациясы бар. Мен Галина Сорокина департамент бар, тұтынушылар департаменті. Былтыр, алдыңғы жылма, бәртарын жинаған басшылардың Глория Фармның 2 басшысы келген. Тыңдап тұрсыз ба, балам? 2 басшысы келген. Но бірақ та олар Ернұр Дауенов келген сол кезде ішкі саясаттың бастығы. Айтурзың сөзінің қысқасы, сол Глория Фармға ешқандай айтур қалай, ешкім әсер етпеген. Мемлекеттік мекемелердің адамдарына түкірген, мемлекеттік тілге түкірген, қазақ тілінде сөйлейтін, қазақ тілінде қызмет талап ететін адамдарға бәрі түкіріп тұр. Балам солай. Енді дұрыс болды. Масқара. Енді логикалық жағдайда айтшы жаңағы. Қай мемлекетте, унитарлық мемлекетте? Біз федерация емес, біз конфедерация емес, бізде бірақ мемлекеттік тіл. Қалай? Мінеке, қазақ тілінде қызмет талап еткенге бәртар улап-шулап тұра келеді, сотқа береміз. Бәлем байтүгім, сейчас вызовем того, вызовем всего. Так, жастар, сендер қазақсыңдар. Вот ендер немене айтасыңдар енді? Вот осыған немене айта аласыңдар сендер? Балам, немене айтасыңдар? әркісінің өзінде ғой. Жоқ, заң әркісінің өзінде емес, заң баршаға бірдей, дұрыс па? Дұрыс па? Мен мына дәріхана заң жазып тұрған жоқ. Орыстар орысша қызмет көрсету керек. Қазақтар қазақша қызмет көрсету керек. Заң баршасына бірдей. Тұтынушылар заңы аптекаға қатысты жазылмаған. Вы до конца не прочитали. Директордың орынбасары айтады. Ну, надо же безграмотным быть заместителю директора. Вот этой аптеки, вот по-русски скажу, может, кто-то не поймет. Говорит, вы закон до конца не дочитали, дит. Закон о потребителях. Там про аптеку не написано, дит. Им баскает оружие. Просто человеком живым надо быть, и все единственное.
И не имеет значения, казах, русский, мінекей бурят. айналайын вот біздің мемлекетте қазақ тілінде өмір сүру керек, болды, бітті шаруашылық. Мен сізге ештеңе Если полезно со мной разговаривать на вашем языке, потому что я не знаю, я здесь живу уже 50 лет, но я не знаю казахского языка, так как я среди казахов не жила. Вот если бы мы жили среди казахов, вот ребятишек даже русские живут в деревнях, они чешут по-казахски. Ого. А я как Так откуда? я вам вот что скажу. Я в советское время отдыхала в Туркмении 40 дней. За 40 дней И вы научились это? и 40 дней, за 40 дней 18 слов выучила. Потому что за благодарность, за то, что я на туркменской земле живу, что туркменский хлеб ем, туркменским воздухом дышу. Вот умненькая. А вы 30 лет, Айналайн, умненькая, А мы тупая. умненькие, мы Айналайн, просто не запоминаем, Айналайн, оно не надо. как можно жить и не знать язык государства? Ладно, живете, не знаете, но против выступать языка государства, в котором живете, это ни в какой стране не увидите, кроме Казахстана. Я просто Это ни в какой стране не увидите. казахский русский. Это шовинизм. А за то, что надо человеком Айналайн, быть. Айналайн, Она живая. Айналайн, человеком на казахском языке. На казахском. Я. А как я могу сказать? Ей, вот, например... Ну а вот если вы за 30 лет, вам было тогда, я не знаю, вам, наверное, 70 сейчас. Девочкой. Айналайн, 30 лет назад вы были, вам 40 лет, например, было, да? И где вы за 30 лет были? Почему вы в этом государстве живете, за 30 лет не выучили 30 А слов? что, я с казахами работала, что ли? Айналайн, У нас- какая разница? Я вам еще у раз нас говорю. в цехе было 3 Туркменов я казаха, первый раз в которые жизни говорили видела, в по-русски. 87 году, больше и не видела 40 дней. Вот не знала. Вот. Вот среди русских вы... Это шовинизм высшей марки. Вы меня, требующую обслуживания на государственном языке, вы называете больной. Почему? Потому что это шовинизм с вашей Да стороны. вы что говорите? Это джиспайс шовинизм. Шовинизм. Это хоть кто скажет? Человеком надо быть просто. Вот это шовинизм, вот это. Вот это шовинизм. Вот мінекей осындай масқара болып жатыр бізде Глория фармда. Осы Глория фармда осыдан бір 10 шақты жыл бұрын мені соққыға да жаздаған Глория фарм Лермонтов 106-да министрге хат жазылған. Сол министрліктен Солидат ханым сол кезде болған. 2 адам келіп мында айтқан, енді сіздердің аптекаларыңыз сізге дұрыстап қызмет көрсетеді павлодардың деп. Министрліктен 2 адам келген. Вот ол факт, хаттары да бар. Глория фарм бізде сондай, мен ойлап тұрмын, енді Глория фармның орыстар айтады ғой, крыша плотная деп. Раз түкіріп отыр мемлекеттік тілге, мемлекеттік органдарға, жаңағы Галина Сорокинаның департаментына, Ернұр Дауеновтың департаментына. Мен ойымша, мыналарды енді үстіндегі акционерларыма, оны қорғап отырған биліктегі адамдар мүмкін сатқындар, мүмкін Ресей Федерациясының лоббилары. Айтыр, олар мемлекеттік тілге қарсы болып отыр. Өйткені мыналардың заңгері былтыр мен Біртановқа, Тоқаевқа хат жазғанда, олар айтқан, мы на суде встретимся деп. Содан кейін бірақ та кешірім сұрады менен. Енді қазір осы мәселені барлығын көтеру керек болып тұр. Неке осындай масқара? Айтыр, барлық Кереку өңіріндегі дәріханаларды орнына қоюға болады. Мына дәріхананың Глория фарм компаниясының лицензиясын тексер деп мен бірнеше рет айтқан да болатынмын билікке. Мынандай мемлекеттік тілге түкіргендік, мемлекеттік тілге тықсырып жұмыс істеуге болмайды. Қазақстан Республикасында бұл ұлтаралық қатынасқа сынақ қағушылық 100%. Сондай жағдай. Мен қазір Сатпаев 11-де Глория фарм деген дәріханада отырмын. Жаңағы түсіріп алған директордың орынбасарының сөзін айттым жаңа. Олардың жылдар бойы қалай әрекет етіп келе жатқанын айтып отырмын мен барлығын. Мінекей қызық екен. Кім олардың қожайындары?